tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwat ako, Sioni pa kay. Wan, agan-anad kamot, Artemio. Wan kayam, awan ka rin ti papanamin tun madamdama. Jak pa'y sigurado, apay ka din. No awan naramidem, agdalos ka mo diti balay. Agsagad kan nagruot ka dita paraangan tayo. Makita intun madamdama. Kita amat ti maarami diti balay Tapno sana nakababain ka dagiti kaaruba. No narugit ti unag ti balay agraman paraangan tayo. Ay nawaw, gagangay na ata jak met masango ti agdalos. Kasano ngamin kat sa bali mati pang pangrunam. Hay, agrubat kakit din. Tapno malpas ti trabaho mi di garden. Saan man akum kumpormi ti bagbagam dita. Naimbag abigat mo, Sioni anak kao. Nakaumay kayo matatang. Anyat umay ibaga. Nangyigak lang iti prutas para ka na kayaw. Idisaw yu pa'y laang di tatatang. Ay nawaw, naita cellphone mo man ang ti dumdumugam. Kat agkaywara na iti usaryaw. Karuruot pa yan ti paraangan yaw. Awan mati ko nam ngagdalos ka. Nagdalusak, agtubon tumot laang tatang. Ay nawaw, saan man ati kinadungyot mo ti ipagpakat mo anak kaw. Ang mga no panunutan ti asawa maday tati insurumikan ka. Apay ngamin aya, ada kayo ti masiksikuran iti balay kan paraangan may tatang. Wen ta saan mo't anasaya at akit kitaan. Nakarugrog iti aglawlaw. Mangirwar ka man kiti kumpay ta, agdalusak iti paraangan yaw. Sika, agdalus ka mo't diti unag. Tapno nadalos sa sangputan nila kay mau. Busy ak tatang, jak masango ti agdalos ita. Busy ka kunam ngam na ta cellphone mo mo't ti dumdumugam. Busy ak nga cellphone. Ay nawaw, ado ti buyaag ita tatang. Ay nawaw. Ay nawaw. Anya tara aramidan niya tatang. Apayada kayo ti agruruot iti paraangan may. Kasanaw. Kadimot masangot asawa am Artemiaw. Na ayan ni Sioni ay tatang. Adda ito unag. Bisay. Anya man ang tipagbisbisyan na tataw? Ay kat bising ang cellphone Ay nawaw. Imbis nga agdalos. Saan? Tati cellphone naman ang tininto na rin na. Dilagbain ka na kayo. Naumaakaw na kanayo na mangibagbaka kinkwana. Iso asya akong tinangarami. Una yung tikastasyon Ay nawaw, napudot manin ti ulom si ka Artemio, kasangsangpot mo lang. Di ka lagbayin ka ni tatang. No nabanog ka nagtrabaho ijay garden, aginanakapay, saan asyak ti pagpupungtutam. Takasta pa lang ti bagam. Di ka mabain, ani tatang mo pa lang tagdaldalos iti paraangan. Katsi ka, ag-cellphone ka lang dita. Ay nawaw, tapni ibagakan ka, saan ko nga imbaon ni tatang nga agdalos. Iso matinagboluntaryo, di binaybay akon. Kastalat nga rudan. Talagang awan plano, ngagdalos dito balay. Iso nga rud adi kapag trabaho ni di garden, tapno maasikasum ko matibalay. Naimbag pa ni Osang nalabasak ngagdaldalos iti paraangan da. Na, anya ter aramida mo sang bakay. Kas makita mo't agvid-video aklo kas lakay. Para anya dayta. Vlog ko i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain bakay. Saan pa'y analpas ti balay tayaw? Pangit akit kitaan ti background mo. Ta saan pa'y anapinturan ti diding tayaw? Okay laang day talakay. At least saan nga agkaiwara ti gamit tayo. Pintor laang ti kurang.
Una ngam amangan no at damay baga ti kaaruba no makita da ba kahit? Saan mo't siguro, lakay? Saan mo't anarugit ti balay? Kas nakunak itayan, kurang laang iti pintor. Hala, adakan ka dayta. At damot tin kadakwada ano narugit ti panangkita da lakay? Saan tan aparikot dayta? Ay, oo, na yan dayto nga ipupos dayjay nga osang. Kasla balay ti dugyot ti balay da. Ngam isulat tamot ti background na. Ay, nawaw. Ay naman na yun, tay bagbagam abalay ti dugyot, si Kasyo na eh. Nay, ada kayo matgayam di tatatang. Itay pa mang mangag ko ti ibagbagam. Asinaw, ti akin balay iti ibagbagam abalay ti dugyot. Ti balay da osang tatang. Anya, Umay kayo nga minatap no makita yung ti video nga ibagbagak. Ti kunan ni Artemio kat agdaldalos da nga usang. Nung nagrugi latam at akitaan ti didingda. Kitaam ti background na tatang. Oh. ay unay kansyonay. Dilawang pa lang magtibalay ti sabali at tao. Kunam lalo na dalus mo ti balayaw. Awan imbagak akas ta tatang. Ti kanyak laeng kat ape ang masapon nga ipos na pailaeng ti kakastoy a video. Kumporme ti pakibibiyangam mag. Tumakdar ka kiti ti tatulungan na ngagdalaos. Hindi pa may sangal daw ngagdardalusak di ti balayaw. Ngam di mo ten malmalpas. Nakarugit launay nga may. Ano din ang kung ibagbagam ka ni tatang itay simang production eh. Ay nawaw, anya maninday taan nangag mo Artemio. Balay ti dugyot kung kunam ka ni tatang. Ah, dayjay ka de. Ti balay da osang ti dakdak kamate. Abay ti balay daw sa. Di mo nakita je vlog na. Nakarugrugit launay ti balay da a background na. Kat nagdaldalos mo't piman ni usang. Nakita ka man eh, napumpunasan na titawa da, itay lima ba sakit ti paraangan da. Kastoy ayat tinadalos. Kitaam ti diding da, oh. Ay nawaw, day talagayam. Pintura lang ti kurang dita. Numapinturaan da ita. Mayat tumanang ti langana. Sampay nga bin analpas ti balay da. Masapul nga rod nga ipos na. Apay, aya at ti balay ti sabali at tao ti pagparikutam. Balay tayong tupay, di mo madalusan. Ni tatang pay lang ti umayag daldalos. At least, uray kastoy ti balay, saan ko nga ipopost iti Facebook? Wan ngam adamot na iti impus mo aladawan mo at ti balay tayo ti background. Ay, wanan niya. Ang at least dayjay, picture laeng, saan a video. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, osang. Adda ka di ibagam, Shone. Nakitak di video nga impost mo iti Facebook mo. Ay na, nakarugrugit akit kitaan ti diding ti balayo. Anya? No siyak laeng amay sa a viewer mo, kas labalay ti dugyot ti itsuraan. Ay, di ka agsawa kasta, tainal daw ang madaldalusan ti balay may. Saan lang ngamin ang napinturaan? Isu siguro ako nam ang nakarugrugit. Kasla isumot langan Apaw, di ka man. Di ka agin dadalos, taamok adugyot kamot ije balayaw. Di munto pa'y amot ti agdalos. Agraman paraangan yaw kat nakaruroot. At least, saan ko nga ipopost? Ammom si Kasyo ne. Tiltilam at dildilawam. Iwaras mo pa iti panagkitam iti aglawlaw mo, sakbay nga agsao ka, wan? Makapaburak iti dara deta asyo nila kay. Ay nawaw, apay manan aya ni Shunay. Bakit? Kasla balay ti dugyot kanu ti balay tayo. Anya? Ay nawaw, kas tatin baga na? Wan! Kat no nakapigpig sapay nga ruti sa una ijay dalan itay. Ay una yan. Hala, di mulat ta ni kaskaso bakay? Marurudak nga rod. Tano agsasao kat kunamlan asino akadadalusan mo. Di nantupay maasikaso ti paraangan da. Baybay amon bakay? Di mulat ta ni kaskasaw. Tapno maliklikan ti rire. Nakabigpig sa kano ti saom ni tadalan itay, kabayatan ti panagsarita yo kani usang. No apay matamasapol nga ibabayin mo di tao. Asino mo tinakadamagam iti dayta si ka Artemio? Asino kumapay,
Nagtinakangag iti magbagam Asino nga rod? Apay adi mo mainaganan? Saan na masapol nga naganak? Dakas ti kastangar aramidem. Sakbay nga guyaw ka. Siguraduam perfecto ka. Nakababain amapan mo ibagbaga. Akas la balay ti dugyot ti balay ti pada matao. Kat mismo balay mo, di mo madalusan. Ay nawaw ka. Ay katusto na. Nagaduman ng bagamditan. Anyat aramida mo sang. Itay pa ati cellphone mo tig-iga ma'am. Sapay nakafokus ka. Adala birbiru kak aladawan lakay. Ay nawaw, ladawan na Tay ladawan nga inpus ni Shoni idi napalabas abulan Nakita kat, nakarugrugit mo ti background na ijay. Di mo ibaga, bumalis ka mag. Siyempre, nag-comment man ngamin iti impose ko. Aglablabusan da ya babae, iso nga ikakman iti pagnakman na. Anya? Di naksardengan kat. Tamakita ano saan pa'y ama kaamiris iti aramida kenkwana. Marmarwam da iti babae. Ay nawaw. Balay tayo mati impos day jay nga osang. Anyat ko na. Kita mo, balay tayo mo day ta, ne. Huwag ngagpaisaw. Sakbay nga aguyaw ka. Iwaras mo pa iti panagkitam itaglawlaw mo. Kuna naman. Uy no, makaparurod talaga. Agure ka man. Comment mo na ito. Saan ka day? Ay, muto yung da cellphone ko, lakay. Agure ka. Ta basag pa iti in-comment mo iti post ni Usang. Kasla balay ti dugyot ta background mo sisiko. Na, apay kami nakasta ti comment mo iti impos na. Muto yung da cellphone ko, kuna. Isumod lagayam abimalas Nag-comment ka pa ngamin iti negatibo iti Facebook na. Amumait apintor lang ti kurang tapno malpasan ti balay da. Kasta pa lang ti mapan mo ibagbaga. Ay nawaw ka. Si kamot gayam ti lumabas. Syonay, anak ka. Wan tatang, adda na patig apapanak. Ay nawaw. Sa lumait. Awan oras ko nga agistorya ita, tagdardarasak tatang. Ay nawaw. Hindi ta kayon, agistorya aktulat ta inton sumarunong aldaw. Sige, inakong. Na, agdardaras mo't ni Syonay. Apay nga ta. Anya nga tamanan, tinapasamak. Ay, tinasayaat. Mapanak iji balay da. Tasalunsurag ti manugang kaw. Artemiaw! Ada ka kaday! Artemiaw! Sumber kayo lang, tatang. Ada dito yun lang. Busy ka kaday, Barok. Saan mo, tatang? Apay kaday? Ada ka di masapulyo? Adala kayat ko, ama amuan. Limabas ni Syone iti paraagan mi itay. Kat mas daawak, nagdardaras mag. Di namot nga ron ibaga no apay. Anyat napasama kaya. Dadya ka rin tatang. Pinasagiran ka ron ni Osang. Anya. Kasanumot ngamin na ito Syone. Nag-comment iti negatibo iti Facebook post ni Usang. Kasla balay ti dugyot. Kunanakit din. Ay nawaw. San lagayam asaw? Adapay kayam comment na. Ada tatang. Iso nga inripos mo't ni Usang ti balay may. Sakbay nga aguyaw ka. Iwaras mo pa iti panagkita mi taglawlaw mo. Kunana iti kapsyon na. Iso mo tan ti nakasairan tirik na dito asyon eh. Minaybay aklatan Ta nauma akmutan nga agsasao tatang. Anya ti masapul mo, Shonay. I-delete mo day jay apos mo. Nay, di ka gungot Awan ti karbangam amang i-post iti balay me. Bimmalasakla ang tapno amom tirik nana. Kita ana imbag dagiti background mo iti Facebook post mo. Aglang nga pa'y abalay ti dugyot ti balay yung iti balay may. Pintur laang ti kurang may tapno ibagakeng ka. I-delete mo day jay nay. Kalpasan ti inaramid no apan ang uyaw iti balay may. Sumrakat tapno makitam ti unag ti balay may. Anay ko, ibaton na ka. Sumrakat tapno mapnak ka. Tapno makitam ti balay nga ibagbagam abalay ti dugyot.
Kalpasan na, ikumparam iti balayo tapno makitam no asino ti akin balay iti aglanglang nga abalay ti dugyot. Inton sumaro na saan asyak ti ibabain mo Saan asyak ti kalkalabanam? Ta talaga nga ugalik ti bumalos no aglablabos ka. Ay talaga ang makaramanday di nga usang kanyak. Hagtal na ka man dita. Itay pa'y asumanao ka. Masarap nga ro iti day a babae. Pudno mo't piman ti imbagana. Narugit ti balay tayo. No di mo kumainuyaw ti balay da saan pa yan na pinturan. Saan na kumamot nga uyawan ti balay? Mayat nga ro ti kasjay nga naramid na. Napanakit din impose iti Facebook. Ay nawaw. Nalipatam samot nga ti Facebook mo tinangalaan na kanagiti aladawan. Una, ngam impose na kasjay ti caption na. Pangit, abas-basaan. Agnagam kang aminan. Sakpay nga uyawom ti pada matao. Siguraduam a perpekto ka. No saan, aguli magkalatan. Kan anyalaw na ti pagsaksakitan tinagam mo. Kat pudnumat ang narugit ti balay tayo. Di mo mat ngamin amaw ti agdalaws. Lusyak ti sika. Di mo ngamin tilawan amin, sunay. Saanak pa anak kabalis iti dayjay nga osang tatang. Ha? Si kalaang ti mabainan iti kasta nga aramidam anak kaw. Alangan mat abay-bay ang tatang. Gusto na ita nga apa. Agdalus ka kita ita no saan nga aglanglang nga abalay ti dugyot ti balayaw. Ni tatang mo. No kasta bisi nila kaymaw. Asi kasum kumamat ti balayo Sana kasta baybay amlatan. Alawanan, basol kon. Awan sa bali apabasulam no de ti bagimot laang. Sakbay ngamin nga aguyaw ka. Siguraduam nga awan mauyaw ka. Sadot ka lang arudan nga agdalos dito'y balayaw. Nakauyaw ka pa anya nga ita. Nakatumpong ka ni tinaturad alumaban ka. Dahil ta ti alam iti kinauyaw kan kinamanagdilaw mo. Ay nawaw! Di ka aguy uyaw tapno di da kan tumat uyawan. Di ka agdildilaw tapno awan to ti pagbabawyam intun maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Siga ka di iti bagbagan ni isang ama isukat kan kwa na. Ay, wan Madam Emma. Kat, mangrugi ka di ita. Ay nawaw. Saan pa'y amam, imayak laeng takayat ko ang makita iti personal ti agbalin at trabaho. Simple lang magtaramidam dito'y balay. Asikaswam ni nanang tadi nakabailan ti magna kan tumakdar iti bukod na. No kasapulan abagkatam, aramidam, kan digusam, pakanam, kan no adda ti daduma masapul na, pagserbyam, 8,000 ti sweldom iti makabulan. Day talaang ka di ti maaramid, ma'am? Siyempre, aglaba ka pa'y iti mureng, kan agluto ka iti kanin tayo. Ariglado, madam. Ano nga rod amang rugi ka? Inton Lunes, madam. Masapa akto nga umay. At dati nasabat ko babae di tadalan ni tay.
Isu ka di dayjay ti in-refer ni isang akasukat na amang nga si kaso ken nanang? Wan manong. Naimbag man tamayat nga agbantay ken nanang. Ay nawaw, kasta talaga dagiti padayo ang mamirmiraot manong. No para iti kwarta, aramidin nyo amin. Na, sana nasaya at tikasta arumrumwar itingiwat mo ading kao. Kat pudno mo, amin ang mamirmiraot nga am mo, kat aramidin dati amin para laang iti kwarta. Wen atag papada tayo laeng may. Kasapulan tayo ti kwarta. Tapno magatang dadag iti masapsapul tayo. Da akon lulito lakay. Kamusta ngay ba kayo? Nakasaritam ni Madam Emma? Wen lakay. Nakapsuton ti bakit apag sirbyak. Di nakabaalan ti magnakan tumakdar iti bukod na. Masapol ang matulungan. No dadduma, masapol kanupay ang mabagkat. Ay nawaw, kaslan narigat mo't gayam ba kayo? Wen nga rod, ngam ano saklatan Kasapulan tayo mat nga rod ti kwarta. Mano ti binulan mo ngay? 8,000 kano ti per month. Sigun kan Madam Hilda, kat ti bakat laang kano ti asikaswak. Aglaba ak iti murang mi, kan agluto ak iti kanan mi. Sigurado ka kanay, akabalam nga aramidan na ita bakit? Wen tinapatag kat ada pagtrabahwak lakay. Di mo mat ngamin kayat nga agabrodak. Nasaya at ma, tasimangpot kan si ka, Giselle. Itay pa yung ururahin ka. Pasensya kayon, madam, na traffic ak ngamin. Awanin ti ado asaw. Agpulis kan, tarugyamon kag trabaho. Ha? Oh, apay akas ta ti reaksyon mo. Saan ka di ati imbagam kanya kat mangrugi ka nga agtrabaho ita Lunes? Ay, wen ma'am. Di kay madanagan. Aramidak anasaya at ti trabaho. Aywan gayam. Ti kwarto nga asidag iti kusina ti silid mo. Si kamot ti makaamuag dalos, ha? Agyamanak, madam. Ibati klabi iti bag ko iti silid ko. Tapno marugyakon ti agtrabaho. Agawa ama, tanaurnong ti trabaho dito balay. Agdalos ka, kandigusam ni nanang. Ibaon ka pa'y man agumatang, Giselle. Saan pa'y analpas ti panagdalos ko, madam? Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam. Asino ti bus dito aya? Siya ko no si ka. Ay, da kayo, ma'am. Malagayam! Anya ti ipagatang yu, madam. Ituloy kong tulaangan ti panagdalos ko inton madamdama. Kasta, aramidam, noan niya ti ipapaaramid ko. Gumatang ka iti bangus. Ilutong matlaangan, ta iso ti pangaldawan tayo. Wen, madam. Pilyam tay bangus a fresh, Jak kayat ti bangus a nalabaga ti matana. Areglado, madam. No anya ti kayat yu, iso ti masurot. Sa kilo abangus man, Tata Pilip. Anya pa'y nakaw. Day talaang tata. Iso laang matiin pagatang ni madam. Aguray ka, si kakaday tinaisukat ka ni isang, si kati mangibantay iti ina ni Emma. Wan, tata. Apay ka di? Mano nga aldaw mo nita, Awan pa'y makalawas, tata. Apay ka di? sa payla ko mata maanusam ti ugali na. Anyat ko nayo, tata. Ay, lawan ka. Kaslaada kayat yu asawan, tata. Ay, awan mo't kitay. Apay na dyan. Kumporme mo't tanti may sawsawang ka. Mabit lang na ka nga. Isupot ko ti bangaws agat-gatangam. Amangan ko nak numalipatak pa ay. Ay nawaw, aping agtugtugaw ka lang di si ka, Giselle. Asinaw, tinangibaga ang mabalin mo ti agtugaw, Pasensya kayon, madam. Nabanugak ngamin anang digos iti inayo. Nadagsen ang mabagbagkat, madam. Kan naglaba, nagluto kan nagdalusak pay. No awanan ti aramidam, di gusom dagiti asaw. Kan agluto ka matyangan, iti kananda. Sapay bain ti uno amin ti aso na. Awan mat iti saritaan, minga agraman ti aso na kat asikasuak. Oh, apay adi ka pa'y lagunay dita. Agawa amet ata mapanin ti oras. Anyat orasan yung di pa'y lanangan kan nagdigos dagiti nga asaw. Uwan, madam. Aramido kung ti ipapaaramid yo. Kasta, di ka agbunto-buntog, no di mo kayat asukatan ka. Nalawa!
unay ka ni maading ko. Anya man enter aramidam dito'y balay, manong. Saan mo't siguro adakas no kayat kumati umay agbisita? Apay matakas jay. Kunak man no tila ang aglaba, agluto ken mga sikaso ken nanang titrabaho ni Giselle. Katuan mga may. Hay nawaw. Apay nga ron nga iso timang pakpakan ken mang digdigaws kadagiti taraken mo nga asaw. Sapay 21 nga aso day jay. Ay naawan matlangan ti aramidon na. Iso nga imbaon ko na. Apay matpiman nga ipatrabahom kinkwa na dagita. Ket saan matakaraman dayta ti aramiden na kuma. Sa may sa 8,000 lang ti sweldo na iti makabulan. Apay anayunan pay lang ti trabaho na. Sika kumamit tin ti mga sikaso kadagiti taraken mo ah. Ay naagtal na ka man no awan na saya at nga ibagam manong. Saan asyak ti umay murang-rangan? No anya ti makitkitam, aguli makalaang. Ha? Di ka man kontrabida dita. Day off mo ita, Giselle. Uwan, madam, iso nga agawid akpay laang. Ang sakbay nga ag-day off ka, digosam pa'y nga umuna ni nanang, kandagi ti asaw. Agluto ka mo ilaangan iti kananda. Ay, nawaw. Na, da reklamaw? Ah? Awan matkit di, madam. Oh, apay nga rod akas ta ti reaksyon mo. Kaslad da pagsaksakitan tinakam mo. Aramidak latan ti ipapaaramid yo sakbay nga agde ofak. Tapno awan ti parikot, madam. Kasta ti kayat ko. Awanan ti ado sa ludsod. Aramidum latan no anya ti imbagak. Tapno awan pariko. Ay, makabannog mat. Ay nawaw. Apay nga talangan nagawid ka, Giselle. Alas 12. Di ko ram kanya kat day off mo ita. Di off kong agpaiso lakay. Apay nga road nga talangan nagawid ka. Kasano mo namin? Di off ko ngam dinigos ko payla ang tibaket kanti 21 nga aso ni Madam Emma. Anya? Uray day off mo, agtrabaho kalatta. Isumot nga mintibilin na. Naskan nga aramidak pay ti amin sakbay nga agde offak. Oo na yan. Anya nga road ti sir biday ta a day off. Itala ang mat siguro lakay. Sapay lang ko maa, tapod nung nga italaan. Narigat mo, no tunggal day off mo, kat kasta ti mapasamak. Awan sir biti day off mo no pagtrabahon na ka pa lang tipos mo. Ada pa'y 21 nga aso nga sa asikaswam. Barang nayunan na ti swildok alakay. Saan mat akaraman ti 21 nga aso atarakan na itinagsaritaan mi nga aramidak. Anya ti umay mugatangan, basang. Shampoo man, tata. Agpili ka, no anya asyampaw, ti kayat mao. Ta color green latan, tata. Mayat ti isem mo ita ah. When ta intedan ni Madam Titangdan ko, tata. Ay, kat mayat ano kasta. Iso na lang ata, 8,000 matiinted na. Anya, 8,000 laang. Kat sikapay ti mga asikaso kadagiti aso na. Ti saritaan mi, kat tila ang bakat ti asikaswag. Ngam agraman ni Madam Emma kat ilabaak. Syakmat lang ti mang pakpakan kan mang digdigos kadagiti aso na. Agraman agdalos iti kulungan da. Naay, talaga nga abusada day taabak nang. Nayunan na ti trabaho, ngam di namit nayunan ti sweldam. Ay, narigat tagsasaaw. Ngam kastamot laang ti reklamaw, dagiti nagbalin ababaunan na ide. Day daduma, nagabrodan. May mayat ka na ti pasweldo ijay. Iso na laang tamayadayo kamat iti pamilyam. Day tamot laang ti may saan nadlaw ko, tata. Ininot amanay nayunan ti trabaho. Ngam ti sweldo, istidi latta. Saan motten amanayunan? Anya tinaramid mo igerwar si ka, Giselle? Gimata akla ang iti shampoo ta agdigosak, madam. Ay nawaw, di nakululbutan ha. Ibagbagak ti pudno, madam. Nakita ka nagsarsarita kayo iti day di alakay Philip. Ha? Anya timbagbaga day di alakay kan ka ha. Awan mat, madam. Di nakululbutan kunak manan. Awan ti dakas nga insawang ni Tata Philip, madam. Liklikam day di alakay.
Itian niya aga po ngay, madam. Ay, nawaw. Awanin ti ado asaludsod. Aramidam latan no anya timbagak. Jak kayat amakisar-sarita ka iti dayja alakay. No adda gatangam, ijay bangir nga istor ti papanam. Nawatam. Uwan, madam. Apekas jay mati panagsasaom ken Giselle. Sika, ima. Ay, pakibiyangam la amin nun, manong. No umay kag pasyar dito'y balay. Pasyar laang saan atila pakibibiyangam. Nalipatam sama, asyak timang susweldo iti mga asikaso kininanang. Well, namok day ta. Sika ti aggas-gas taos para kininanang. Tasyak, simple lang nga mamirmiraot. Tilang matnatengken protas ti kabalak nga itad para kinanang. Day tangarod ka. Awan lang arudan may tultulong mo. Man nakibiyang kapay. Masyanak lang gamin ken Giselle ading kaw. Kaasi matpima na mabugbog kawan. Nagadulagarudan ti ipapaaramid mo kan kuana. Ungat ka pa'y nga ungat. Saan anala ka ti mga iwan iti bakit no nakapsutan? Laglagi pam. Saan arubot ni Giselle? Kas kada tayo. Mabanbanog matjay tao. Huston, agdalnakan. Di mo papudutan ti ulo ko na. Giselle! Giselle! Apay ka di, madam. Anyat orasan? Apay adi mo pa'y la dinalusan ti kulungan dagiti asaw. Inasikasok pa'y nga minti inayo, madam. Nginanangay, nakadigos ka din. Uwan, madam. Idinalpas ang nagdigos. Rimwar kami, takayat nakano ti agpainit. Isu ajak pa'y nadalusan ti kulungan dagiti tarakan mo nga aso, madam. Nalpas matan. Naasikaso mo ni nanang. Dagiti asok matan ati isaronom. Uwan, madam. Aramida kon. Hello, Lolito Lakay. Alas 10 ni tirabi. Apay talaga song batam tiyawag ko. Kunak man no alas 8 tirabi ti pan naturog yaw. Pasensyakan, Lakay. Nagpalabang amin ni Madam Emma itibado na itay. Anya, kunak man no dagiti lang bado ti bakit ti labaam. Isu tinagtulagan mi. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw kat manay nayunan matan ti trabahok ditoy. Inaldawon ang mabanbanugak. Jak amo no kabaalak pa'y ti kastoy. No di mon kabaalan, agawit kalangan bakit? Pasano no agungot ni Madam. Sapay nasurok ang makabulan ko laang ditoy. Saan nga umanay ta 8,000 iti makabulan, apakaalaam iti sakit mo. Wen, kasapulan tayo ti kwarta, ang madimot ano di ka ginana. Narigat kag sakit bakit? Panunutom ko mati salunat mo. Sige, Lakay. Kasaritak to ni Madam Emma inton bigat. Ibagakken kwa na nga agsapul laangan iti kasukat ko. Tadjakon kabailan ti trabaho ditoy. Wala, may mayat samot iti abro na pagtrabahwam. Amangan no mayat ti pasweldo na. Isumot lang ti ko na tigayim ko. Agpakada akon. Nasken nga aginanaak. Tani, grabe ti banog ko. Pasensya kayon, madam, ngam agsapul kailangan iti kasukat ko. Nanya ti kayat mo asawan. Agikkat kan iti trabaho. Wan, madam. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta? Jak ngaminan kabaalan ti trabaho ditoy. Agrek-reklamo ka? Apay, manula ang madya agdalos aglaba, mga sikaso kan nanang kan mga sikaso kadagiti aso. No, kasta ti kunayo. Da kayo laangan ti mga ramid, madam. Tasyak, talaga adjakon kabaalan? Saanan akabaalan ti bagik? Ha? Jak kaya ti kasta pa nagsasaom ah? No pumano kan? Ngam di mo namnamaan nga itod ko pa iti sweldom. Nang runa kat di mo mat kinumpleto ti makabulan. Anya ti imbagbagayo iti dayja a Giselle? Nay, di ka maawatan, Emma. Amo ka, sinugsugan niyo tapno pumanaw, tapno agikat iti trabaho na. Saan ka nga aramid ti kasta? Ay nawaw, agrason ka pa ilang. Sakbaya pabasulan na. Salud-sudan pa nga umuna ti bagay. Amaok nga amam noan niya tinagkurangam. Saan ay namasapol nga ibagak dayta. Amin ang nagbalin ababaunan niya kat awan nagbayag. Di ka kadimas daaw no apay. Anya? Bagbaga man ti kabsat mo si Miguel.
Apay ka day, Tata Philip. Anya man ti inaramid ti kabsat ka. Sakit na iti papabasulin na. Hay nawaw, apay ka na, Tata. Sakit pabasulin na no apay a pimanaw ni Giselle. Anyat ko na yaw, Tata. Pimanaw ni Giselle? Wan, kasanumat nga may. Abusada launay tibak ng akabsat mau. Tada siguro iti panunot nakit saan ang mabambanaw jay tao. Anya? Talaga nga awan agbayag ababaunan na. Wala ta kasanaw kat dakas magtiugali na. Pimanaw gayam ni Giselle. Anya kumaita. Pimanaw laang no pimanaw. Asino nga rodan ti mga sikaso ken nanang. Si kaman kit di tagbiro. Pilyom tay nagagat. Na anos kan saan anareklamo. Ay na din kaw. Uray no kasanupay ti kinagagat ken kinasingpet ti maalam ababaunan. Wenno caregiver ni nanang. No di mo baliwan ti kasta nga ugalem. Hawan lat ammo ading kaw. Mabannog ken maumadan tumet laang. Asino nga rodan nga iti mga sikaso kin ni nanang ita. Awanan na. Agtinulong ta mga sikaso ken nanang. Kasanumat ti trabaho ngay no kasta lang. No nagbalin ka lang kumaana saya at ken Giselle. Di saan kumapimanaw di tao? Saan ka kumangag parikot ita? Hey, jakam mo. Manulang ited mo asweldo na. Agasam 8,000 per month. Ngam no kita ti trabaho na. Trabaho met piman ti talo a tao. Nagbalin ka nga abusada. Tulungan nak nga rodan. Sika lang ti makatulong iti bagem. Agbalbaliw ka. Itrato man nasaya at dagiti babaunan. Iti kasta ket agbayagdaken ka. Ken aramiden da nasaya at ti trabaho da. Ay, nawaw! Di mo abusuan ti padam a tao. Ited mo ti umno asweldo da. Tapno saan da ang maumaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Una yan, Gloria. Sangit mo't asangit ta anak mo. Ay nawaw ka. Madingarod tirik na na. Api nga na di kagimatang iti agas na ya. Na, siyak pa'y laang ti pangibagam iti kasta. Awan to pa'y mayawat mo akwarta kanyak. Anya nga'y tinamnamaam nga igatang ko. Kastalat na nga rodan. Bay-bayam, nagsangsangit ita. Saan na makaturog da tao no kasta? Mapuyatan manan da tao. Ala, si kapay laang ti makaam mo iti anak na. Mapanak labiit iti ayan ni Manang Shina. Sigurado nga adda indulin na nga agas ti gurigor. Kanayon nga adda istak na kat dayjay. Agawaam nga rod atanay. Kasla bumtak ti ulo ko. Tinga trabian ang kapinpig sa tisangit na. Sina bakit? Manang Shina! Manang Shina! Bakit? Disturbo matipan naturog tersaw lakay. Apay ka day. Di ading mau. Tok-tok-tok manan. Manang Shina! Yahoo! Aywan. Anya nga tayo ti umay naman ang ibaga. Rumuar ka, tamapan mo kasarita.
Abangan no adaman ang tidawatan na. Mabit laang! Umayang! Naimbag arabi manang sina. Anyat masapul mo. Tangat rabiing at tuk-tuk-tuk ka ading ko. Amangan no adin duldulin mo a paracetamol dita manang. Ay nawaw. Asay no ti agsakit. Agurigor nga rod ti anak ko. Amangan kunak no adda na batbati nga agas dagiti ka anak kak dita. Tay sulatan ti dawate. Kaano pa'y nga gurigor? Idi kalman pa'y amanang. Ngam saan kami agimatang iti agas na. Ay una yan. Gimatang kayo kumamutan Awan mo nga rod maigatang manang. Ibaon mo nila kay Mau. Ibagam amakipurdiya. Iti kasta, adagastusan nyo no kasta nga ada emergency. Wan manang. Narigat ti agsadot-sadot ita apanawan. Umala, sumrek ka pa'y ta isaganak ti paracetamol adaw dawata. Anyat dinawat ti kabsat mo, sinabakay. Ay, paracetamol lakay. Ay nawaw. Sino ti masakit aya? Ti kaanakan ta Idi kalman kanupay nga aggurigor. Ngam di damat na igatanganan iti agas. Ay, una yan. Delikado ti kasta. Narigat no agkumbulsyon. Amupay man kadagita nga agasawa lakay. Kanayon nga awan kwartada. Nairwam damutan iti dawat. Awan samot nga ti pagtrabahuan ni Emerson. Ay, jak amua. Kita aktuman no awan pa'y tinaalad at janitor iti pagtrab-trabahuak. Tay pasok ka ti abirat ka. Wen man lakay. Kasaritak ti kabsat ko inton bigat tabagaan na nila kay na. Okay, ituloy tamanin ti maturog bakit. Nasapa pa'y may. Ay, sa anak san ang makaturog lakay. Isaganak laangan ti ilakok inton bigat. No sika, ituloy mo latta ti maturog tanasapa pa'y mo. Sakbay nga igtad ko tinapudot adanom adaw dawatam. Adapay man ti kayat ko asaludsudan, Gloria. Anya day tama ng sina. Ada ka di trabaho nila kay Mau, no? Awan manang. Adda laang iji balay. Awan nga min pagtrabahuan na. Ibagak nga raw kanila kay kau ta ipasok na iti pagtrabahuan na. Ay wan amanang. Sige, itext kontukin ka no anya ti ibaga ni Manong Yaw. Wan manang. Agyaman aklaunay. Mala, sumrak ka. Mangala ka itinapudot adanaw. Napunno pa'y matitirmos may. Nuapay mat ngamin ade kay gumatang ititirmos kanta kuriyaw. Anya nga timbaga ni bus mo lakay. Mabalay nga ipasok mo ti abirat mau. Wain bakit. Kaano nga rod ngay amang rugay. Inton bigat matla ang bakit. Ay kat, nasaya at mat ata imanugot ti bus mo lakay. Inbaga ken boss ti adda kasasad ti kabsat mo ken ti abirat ka. Iswa na siyan. Agam kayat nga tamat lang ni Emerson ti ag-janitor bakay. Ay na, saanan nga agpili-pili day ta tao. Awan lang arudan pagtrabahuan na. Agyaman kit di ata inpasok mo iti pagtrabahuan na. Itiks mo nga rod kanading baw. Tamasapa inton bigat. Amuna may ti pagtrab-trabahwak. Agdirit sulat ta ni Jai. Alas 8 kanaw nga ag-report kuna ni boss. Ay nawaw. Apay adi ka pa'y laagriing dita si ka Emerson. Bigat ka naman nga, bugbog ka si ka Gloria. Nalipatam ka di timbagakan ka di kalman Alas 8 ti sarak mo. Diyak kaya nagtrabaho dyan. Ay nawaw. Saan ka di ang nagsaritaan tanti may papan iti day taabanag idi kalman? Diyak kaya nagbali na janitor. Anya? Naimbag kumamot ano kasi iti trabaho ni Abirat Tirso ti trabaho ki dyan. Si kalangarudan ti impasok da iti trabaho, di mo pa'y kayat. Anyan tulangan ti ibaga na iti amaw. No makita da nga, daldalusa ki dyan. Ang mga no katawan da tupay kiti. Ay na, awan langarudan ti magastos. Agpili-pili ka pa'y lang dita. Dahon bakit? Naladawa ka nagawid. Tanag-overtime kami pa'y ngamay. Okay laang lakay. Agkapi ka pa'y Dagiti ubing ngay. Nakaturog dan. Un gayam.
Kumusta mo ti trabaho ni Emerson ijay? Dayta pa iti may sa parikot bakit. Nay, taapay mo't lakay. Di matim may nabirat. Di nakanugayam kayat. Anya? Saan ngay may, tas saan nga interesadaw. Nakababayin pa ikit din kin boss. Ay una yan. Imbis nga agyaman, tada pagtrabahuan na. Bayamlatan bakit, no di na kayat. Sana maipilit. Narigat mo't no ipilit mo pagtrabahuan jay tao. Ay, danda ni awanan kanunda. Ngam kastapay lang ter aramidan na. Ay nawaw. Agpada da ang agasawa. Kurang da iti diskarte ama ko na. Manang Sheena! Manang! Mabiit laang. Umayag. Naimbag abigat mo, Manang. Anya man ti umay mo ibaga si ka Gloria. Bigbigatan nga agtuk-tuk-tuk ka. Saan pa'y ang nakariing da tao? Adda ka manan. Dumawatak man iti hot water, Manang. Manan. Pagkapi mi, Manang. Saan kami pa'y mangamin ang nakagatang iti takuri kan termos mi? Ay nawaw. Kasano ngamin ang makagatang kayo kat agpada kayo mat kanila kay mo asadot? Na, api nga agungot ka akastangay. Napudot adanum laang ti daw-dawatak. Mala, no di mo kay timang tad saan laang. Para napudot laang adanum. Nagadun ti bagbagam dita. Ay nawaw, gimatang ka mat iti termos ken takuray. Kita dapay mat iti termos ken takuri tayaw, sina bakit? Adda pang tedak kadagita lakay. Sino ngay bakit? Ay kat dagita kanayon a dumawat iti napudot adanum dito'y balay a. Tikabsat ka kan ti asawa na. Ay wan, may mayat no kami da. Tapno di da disturbuan ti panaturog na tao. Wan lakay. Makapasaron mo't ngamin no maminsan. Taure amuda ang nakaturog pay lang da tao kat adda tuktok at tuktok. Iso na lang tasan lang mata hot water ti dawaten da bakit. Para makita ano di da pay lang makarik na. Nang runa no itad kunton ti termos kadakwada. Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay. Umay kula itad ti termos kanta kuriyaw. An-anwan mi day tangay. Awatem kit den. Awanan ti adu pay asaaw. No, Tapno da kayo matan ti mga ipapudot iti danom apagkapiyaw. Tapno saanan amasapul amapan kayo iti balay. Makadisturbo kayo ngaminan iti pannaturog. Bigbigatan kat adda kayong agtok-tok-tok. anya, para napudot adanum laang kastangkan. Saan lang mo't anapudot adanom ti dawdawatan nyo kada kamay? Adupay. Termos laang kan takore ti itad ko, ta iso laang ti kabailak agatangan. Jay daduma, da kayo mo't ti makaam mo agumatang. Saan mo't amabalin nga itad ko amin ah? Apayakas di ti panagsasaon ni manang mo si ka Gloria. Ugali nan santikas jay. Ay nawaw, apay nga palubos mapastusan na kakasta. Ay nalakay, bay amlat na. Saan laang nga ita ti aldaw? Addan to aldaw day ja asina. Gaputa da na itulong na, kastamutan ti panagsauna. Ay nawaw. Isupay kunamlan asino mo't. Ipagarup na siguro asaan tay nga agbyag no awanda at tumulong. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Emerson. Sa dino ti papanam, ijay ka di manen palutan. Ay nawaw. Palutan mo't nga bagbagam manang sina. Ay na, aggagat kayo nga main nga agtrabaho, tapno saan aday ta agdaw-dawat laang ti amuyo iti kapsat ko. Ay, di nagmo't ibabay na kasta ah. At dapay gayam na batbati abain mo, si ka, Emerson. Gaputad na itulong yung kada kami, kasta kayaw. Bastusan na kamay. Gapaw, tamarmaruam kayo. Sursurwan niyo ti tumakdar iti bukod yu asaka. Saan mat amabalin atong palbiag kat nagapo iti dawat ti ipakpakan niyo kadag iti anak yaw. Nagpamilya kayo pa'y lang araw no kastamot lang. Talaga natangsit ni manang mo. Bakit? Ay nawaw, anya manen timbaganakan ka aya. Pinagsasawan na kid din itadala ni dinasabat ka. Anya manen timbagbagana. Agpakalaing manan. Kasi iti sigo na. Nangatula una iti panangkita na iti bagina.
No awan ni Manong Tirsaw, ang mga no agrigrigat mat dadya babae. Talagang burburat ti darak kinkwana bakit? Malabay kasaritak to no lumabas iti paraangan. Ibaga adi na tayon pakibibyangan. Adda napatag nga ibagakan ka manang. Anya ti ibagam, Gloria? Mabalin ka di adi na kang pakibibyangan kan Emerson. Naa, anyat kaya't mo asawan? Ay na di ka agpakalaing manang. No anya ti aramiden mi, di yun pakibibyangan. Ay, nawaw. Kontinto kayo nga rudan, iti kastabi agyaw. Kontinto kayo nga agdaw-dawat kayo lang agasawa. Addan to, saan lang nga ita ti aldaw? No di kay aggagat, kat di yo sursurwan ti tumakder iti bukod yo asaka, ay awan lat ammukon dita. Ay, pumudot man ang ti ulok kadagitang agasawa lakay. Osto nga minain bakit? Nairwam da atulong ti sabali at tao ti pagbibiyaganda. No kasta ti biyaga kayat da. Awanan ti maramidan tayo bakit? Ay, bastos dapay nga agsasaaw. Di dan namnamaan nga dapay maitulong ko kadakwada. Para makita man. Wain, mayat matlaang no imutamida. Uray maminsan. Tapno adda pag nakmanda. Tapno masursurod iti tumakdar iti bukod da asaka. Awanan ti mailuto Emerson. Mabisin kami iti anak ta. Anya pala ang tururayam ngay. Jakmet kaya ti dumawat iti tulong kan manang. Siguradong adun tumanin ti ibagana day chay. Umutang ka pala di tatersina ah. At idugan ti listahan tayo. Awanan ti mayat nga agpautang. Makamu kayo nito'y. Ne, anyat aramidam. Agimpaki akon. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Mag-awid ako ni ti lugar mi. Kasano kami nga rudan iti anak ta. Panawan na kami ditoy. Makamu kayo matin ah. Diya akon maanusang ti biyag dito'y. Anya? Anya ti umay mo ibaga. Manang Sina. Diritswan na, takas makita mat. Ado ti pakakumikuma. Pinanawan na kami ni Emerson manang. Kat, Diya ko na muna niya taramidag. Diya ka muna kasano nga agrugi ak manahan. kunak man no di yun kasapulan ti tulong me. Sorry no naglablabas kami manang. No bagbagaan kayo ide, agsakit tinakamyaw. Ita? Anya nga, tinapasamak iti pamilyam. No amok lakas to eh. Dimngag kami kumay ti pamagbaga manang. Awanan naladawan. Sigurado nga awan ti iniggamam akwarta ita. May sakamat ngamin asadot. Agpada kayo ka ni Emerson. Diyo amaw ti agdiskarte. Gaputa adda kami apagdawdawatan niyaw. Sorry manang. Pangasim ko tulungan na kami iti anak ko. Diyak kaya ti matay iti bisin. Inton sumaronaw, aggagat kayo ngamin. Saan agaputa ada pagdawdawatan niyo kat relax kayo lang. Laglagi pa niyo adumtang tuti aldaw ama umadamot kada kayo. Ay, nawaw! Saan aga po taada na ayat at tumulong kat isumatan tinamnamaan tayo. Agagat tayo kitdi para itinapintas ang masakbayan ti binukal tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite.
awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mga nan, terso lakay. Na, kasla di namit pagan ano ti ibagbagak. Mga nan ko na. Na, talaga ati cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sakit sa bali ti isom na. Asigak man ti loko. Mangmangag mo ka di ti ibagbagak, ah? Ay nawaw, makapakigtot kamat bakit? Itaypay nga'y ayaban ka. Asino takachat mo aya? Kachat, adaya may. Kano ta cellphone mo ti ayan ti atensyon mo? Gapotay ni gamak ti cellphone ko, adda-adagosan ti kachat ka. Di la mabalin nga addala ang buybuyaal. Siguradom lang ang apod no tay bagbagam? Ha? Maduktalak lang nga adda ka chachat mo dito. Ay, nawaw. Ay nawaw, anya lang unay ti pagdanagam bakit? Amom mo ti password ti Facebook kan Messenger ka. Siguradom lang. Bisin mo lang dahi bakit? Mangan takit din. Nay, nagapwa marihuana. Intulod ko lang ang dagiti ubing iti pagadalan, Mare Rosa. Apay ngay nga ro dakasta ti lang ang maray. Kasla adamot na dagsan aparikot mo. Adda nga min madlaw ko kanila kay kumare. Ay nawaw, anyamat day tamadlaw mo kanila kay mo, maray. Addan samot ten babae na day chay. Babae, nakitam ay maray. Kasano mo nga min, Mare? Sumanelpon mag. Di lukatam ti Facebook kan Messenger na tapno maamwam ti pudno, maray. Day tangarod, Mare. Amok ti password ti Messenger kan Facebook na. Ngam awan mo ti makita kakachat na ijay. Nay, ang mga no adadami account na, maray. Awan mo't laang, Mare. Amok tanumaminsan kat bulbuludot ti cellphone na. Amen, a social media account na, maray. Kinita mo. Facebook kan Messenger laang, Mare. I-check mo iti TikTok, Instagram, kan aminan a social media account na, maray. Ang mga nun nalaing lang amang ilamang nila kay Mau. Di mo may bati ta cellphone mo, pare Tirso. Kat madama ti trabaho tayo. Babitlangan pare imong. Asino ta kachat mo aya, pare? Addalaan kit kita pare. Sika, ah. Adan samot ang ilimliman mo, pare. Ay nawaw. Awan Ala, agawam nga rudan no nyaman ay tangar aramidem. Ang mga no sumangpat ni Buskat, makita na kang cellphone dita. Wan pare. Umuna ka ni Jay. Sumaruno aktaw. Mabitlangan dahi taw. Di mo ka di pa'y usaran ti cellphone mo, Terso. Apay ko ma. Mabalin ang mabulod. Ay, wala bakit? Ano At dalaang man kita, ah. Sigurado ati Messenger kan Facebook ko man ang tikitaan na. Oh, apay akasta ti isang mo. Awan bakit? Adto'y ti cellphone ka. Bulodam, isublim mo't ladagos Win ka di ka madanagan. At dala kita, lakay. Isubli kon ti cellphone mo, lakay. Anya ngay, adda ka di nakita. Awan? Amo ka, pagpampanunutan nakman ni tidakas, iso akas ta. Na, Awan pagdanagam, tagud boy to'y asawam bakit? na, aping nga rod akasta ti katawam. Kastama ta sigud ti katawak bakit? Saan mo? Kasla adda kayat asawan ti katawam ita. Adda ka di limlimod mo, ah? Ay nawaw, adday ta ka manan bakit? Mangrugi ka man ako nakon. Maminano ka di nga ibagakken ka, nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Kumusta kayo mutin dito, Wana, anak ko? Nasaya at latamot, tatang. Sigurado ka kaday? Ang mga kunak no sakit ti ulo mutin, ti ipapaay ti anak ko ka. Saan matkit di, tatang? Awan ti maibagak iti asawak no may papan iti trabaho. Tanagagat mo't piman.
Amo na ti responsibilidad na iti asawa ken anak na. Iso na lang, takaslaad da katsyatsat na numaminsan tatang. Katsat kunam. Un tatang, madanaganak, taamangan no adamot ten ti chatmate day ti aterso. Ay nawaw. Buludom ti cellphone na anak. Ang mga no aday limlimod na. Inaramid kun day tatang, awan tinakitak iti Facebook ken Messenger na. Linukatak pa'y amin a social media account na, ngam awan nakitak tatang. Uray iti messages, awan matlaong. Apay nga ron nga dwa-dwa ka kenkwana no awan mo't gayam ni nakitam. Adda ngamin dagiti gundaway at ti cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sabali pa'y ti isem na no daduma tatang. Lukas ta nga ron, masapo na paliiwam ti asawam. Ang mga no damot din kalukwan nga aramidin na. Kumusta nga'y marihuana? Natiliw mo, di asawam? Awan mo tinakitak nga ebidensya, Maray. Ay nawaw, imposible Maray. Linukatam aminan a social media account na, Maray. Un Maray, inaramid kun dayta, ngam awan latamang. Ay kat, amangan no talaga ang awan ti babae nila kay mo, Maray. Amangan no si kalaang ti mangipapan iti kasta, Maray. Nga ta, Maray? Diyak mo Maray. Sigun kin ka kat awan mo't nakitam, saan aya? Sabagay, amangan no siyak ti ayan ti parikot. Amangan no uay aklaang kadagiti makitkita. Nalabit akasta, Maray. Aywan, agkapita pa'y, Maray. Adain lingtak nga ubay, iso ti ikapita. Apay kasta ti panangkitam kanyak, bakit? Awan mo't amok abasol ko ken ka. Agtugaw ka pa'y man, emong. Ay nawaw, apay ka di. Pagdanagan naklauray mo't. Adala kayat ko amaamuan. Ibagam ti pudno kanyak. Anya ti kahit mo amaamuan bakit? Adda ka di babae ni Tersaw. Anya? Katrabahuam ni Pari Terso nga asawa ni Marijuana. Saan ka day? Amangan no adda nadlaw mo kenkwana. Amangan no adamot mangitultulod iti balon na iti pagtrabahuan niyaw. Awan, bakit? Makitkitak nga da katsat na. Ang awan pa'y mo tinakita ka babae na. Sigurado ka? Amangan mat nagululbud ka. Ay nawaw, pudno ti bagbagak bakit? Hindi nakman iraman iti isyo ti kumparik. Amum may tanasingpitak nga asawam. Ay, Maray, kinasaritak nila kay kau. Kat awan kanumat tinakita na ababae nila kay mo. Di bali latan, Maray. Amangan no siyak laang tagpampanunot iti dakes. Nagmayat man ta kurtina, Maray. Magustok ti kulay kan disenyo na. Ay wan, Maray. Saglalakalaang day ta kurtina. Nagkatangam iti kasta, Maray. Iti online, Maray. Nagapo iti Shopee day ta. Mabalin nga isend mo ti link kanya. Ay kawun Ag-search ka lang iti Shopee, Maray. Ado ijay. Ado ti mabalin a pagpilyam. Saglalakapay. Ipadas kuntuman, Maray. Wan Maray. At least, i-deliver da pa, di tabalayaw. Saan ka mabannaw? Kita lang tapno dagiti legit seller laang ti paggatangam, Maray. Adu nga minan ti scammer ita apanawan. Un, Maray, ay picturak man nga rod ti kurtina, Maray. Ay wan, sige lang, Maray. No problem. At dalod mo, Terso. At damag bakit? Mabalin abuludot ti cellphone mo. Nag-expire nga minan ti load ko. Ay nawaw, an-anwam manan. At dalaang kita, Anya ti kitaam? Basta. Awatam. Awan mo't lang ti makita mi ti cellphone ko. Bakit? Agyaman naklakay. Wan gayang. I-charge mo dahi ta malpas ka. Bakit? Wen, siyak ti makaam mo. Ay nawaw, anya ngay dayton. At damat ti katsyatsat na iti Shopee account na. Babe, kunana pa'y. Ay, imposible no Shopee seller dayto at dapay ti good morning kan good night da iti tunggal maysa. Ay, naglukon na. Umay ka man pa'y ti
Tirsaw! Anda ter aramidat ditoy. Apay ka diaya. Ay nawaw! Basta umay ka dito, no imbagak mo umay ka! Anya ti bagamaya. Anya ti kayat asawon daytoy, ah? Bakit? Anya dayta, ah? Babe ti awag yo iti tunggal may sa? Ha? Asino dayta? Asino ti kachat mo iti Shopee account mo, ah? Bakit? Asino ta babaeng kunak? Isumo lagayam nga awan ti makitkitak iti social media account mo. Iti Shopee mat gayam ti pangkunkuntakan nyo iti tunggal may sa? Ay una yun dayta pamuspusan nyo? Tatang, Ay nawaw. Ran ano kasi ka, Tirsaw? pinagtalaw nak ni bakit ko tatang. Awan ti amo daduma pa panak. Apay pinagtalaw na ka. Pangasyo, tapastrakan nak, tatang. Apay pinagtalaw na ka, kunak. Kasano na kita nagyaw? At dadapay lang iti pagadalan, tatang. At pudno ka man kanyak, Tirsaw. Adan sa tinaramid mo akalukwan. Iso akas ta tinaramid ni bakit mo kin ka. Awan, tatang. Mapanak iti ayan nyo itong madamdama. Ta kasaritak ni bakit mau. Imposible mo. Tapag talawon na ka, no awan makagapaw. Anya ti kalukwan nga inaramid ka anak ka, Juana. Pinagtalaw ko tadda babae akatsansat na tatang. Saan lang amay sa taluda? Anya, kunak man no awan nakita mi ti social media account na. Saan nga iti social media account na ti pangkunkuntakan na kadagita a babae tatang? Shopee chat box ti usaran dagiti loko. Anya, Iso adyak nakita adagos ta iti Shopee mat gayam ti ayan ti kalukwan na. Talaga nga impamuspusan da tatang. Pinagtalaw mo kanumat nila kay Mau Marijuana. Ayun mare, adda iti ayan ni tatang na ita. Apay a pinagtalaw mo, Maray. Kasano nga dagiti anak yo. Ay, amo kun ti palimod na mare. Palimad. Pudno ti atap ko nga da katsatsyat na a babae. Katno si kamat a mismo tinangibaga kanyak ide nga awan tinakitam iti social media account nila kay Mau Maray. Talaga nga awan mare. Ngamin, Shopee chat box ti usarenda kadagiti babae na. Saan lang amay sa babae tinakitak akatsatsyat na. Taluda. Anya? Nalaing nga rod nga agiri medyo mare. Agasam ta iti Shopee pay laang mat. No saan aga po iti kurtina na kurso na daa. Diyak pay naamuan ti may papan kadagiti katsatsyat na. Ay nawaw. Mabalin gayam ti kasjay, Maray. Un mare, kita am kiti ang mga no adamot ti katsatsyat nila kay mo iti Shopee wenno Lazada account na. Talaga mat dagita at cheater Nalainda amang ipamuspusan. Ay talaga mare, kabailandang aramidon ti ipagarup tayo nga imposible. Buludak man ti cellphone mo si Kaimong. ha? Ay nawaw. Ape ka di ro sa bakit? Adala ang kitaag. Anya ti kita maya. Ti kayat ko kat si Kati mangilukat. Kitaak man ti Shopee account mo. Ay nawaw. Apay ti Shopee account ko. Basta lukatam ta kitaag. Ada ta. Si kalangot ti mangus-usari ti account ko. Mabit lang. Anya day di aya bakit? Di ka maawatan mo. Nalpasan. Timot Lazada account mo. Awan ti Lazada account ko. Kitaak nga rod. Ada ta na Sige, kita. Awan ti Lazada app ko. Apay nga minaya. Wana, ta Shopee ka no, mati us-usaran da kumparim aterso kan ti babae na. Isaw, ti kuna ni Marijuana. Amangan kunak no adamot tan ti kachat mo, di ta Shopee. Ay nawaw. Ure kastuyak lang nga tao. Diyak maaramid ti kasta. Baka mangiram-raman kamot pari terso. Ay nawaw, mangiramraman mo't nga ibagbagam dita, pari imong. Ada ka lumot kachat mo iti Shopee. Ah, Iso nga di nagawid Nag-imbestiga kit din ni bakit ko. Nairaman pa yun ti Shopee account ko. ay, kwa,
Pare, Agbalbaliw ka man ngamin, pare. Hustong na ta, chatmate. Madadaan lang tibiyag mo, iti kastangar aramidang. kumusta kayon kadagito beng bakit? Ay nawaw, asino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti agawid dito'y balay, Tersa? Pangasim ka diya bakit? Kailiw kayon kadagito beng. Mapan ka iti ayan dagiti babae akat chat mo. Pas time lang dagijay bakal. Pastime tarupam? Pumano kan? Di mo dadaulan ti aldaw ko. Kasano nga rudon dagito beng. Ano sakti makipurdiya ah? Diyak kasapulan ti sakit ti ulo dito'y balay. Pangasim bakit? Pakawanan na kumamot to na. Ay saan? Kagura kalaunay iti kastang inaramid mo. No babae ti saritaan, apaw! Nalaing ka mangi pamuspusan. Nalaing ka ang mangi remedyo. Ha! Sa anak ang masayangan, iti kasta a klase ti asawa, tapno ibagakan ka. Awanan tatang. Saan na kayat ni Juana nga subli aki je balay? Gonggunam ah. Kastapay lang matibagayo. Ket problemado lang arudon da tao tatang. Dahil ta, tiganaban ti babae raw. Pangasyo at tatang. Tulungan na kuma. Kasari tayo ti asawak. Sikar tinangaramin iti parikot mo. Sikamot tan ah, ti makamu amang sulbar. Tatang. Ay nawaw. No siyak ni Juana, kastamod lang, taramidakan ka. Ala, agbabae ka pa itirsaw. Saan na maulit dayjay tatang? Agbalbaliw akon. Sana siyak, ti pangibagami ti kasta. Ni bakit mau ti kasaritam. Ngamno di na kan kayat. Akseptar maon. Linulokon tumot ngamin ti aramid mau. Dahil tatiganaban dahil iti lalakay asana makontento iti maymaysa. Ay nawaw! Liklikam ti agaramid iti linuluko no di mo kayat ang madadaal ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.